Jadi, rison pasatok po pasatok namin ulos. Asalan tubig siya nga mamulitok sa mga ito na. Kemudian tidak perlu Diri matok di gaul-gaul pasangongan. Diri matok di nibon saya naman terbaya ng mga pasangotan. Ibu nami, so siya ka dari nami, so sorry do dia kapo. Dison rohani hula-hulan itu. Asa haton tekyo, tekyo na mo. Asa tiyo berengan niya kapuparamu. Dia lalas rohani badamu. Pang nasungod dia pe di haroro nami. Dan nagare on nagade tangujui. Tangiang na si Panginoon mo Tuhan. Asasahat limlimu sa tagurong buyo pwede bere nakapaparang mo. Laho mga lian nakabulan na turho wag kapaparang ni Salud. Hani pekang nasangoni. Tanggo Tuhan basado nalaho mangindo si Panginoon ta lianan na do. Yalalas na hito mo ito. Manangahanapin ang idom na kinay. Takas subigi hami di nama bay si panganon ako parang ni udang na udang nama sa ikot dia ka parang na tutuhan ko na ako pangyota asa iba tulus Tuhan o bantu pangilota doho kau nomor luar dahil gusto mo nipe dekke na mo dekke na tiyo na hukasatan yun tas marohan gadan nas maratan unap pemanarita kalau tu manarita pe unang masahat seperti itu. Asa horas pa ho ito. Horas maro ako parang dos ni maro tami hudulan. Tatto ibo to kumajuno asa hura kami hakani sibuan. Tatlo mo si tangan ni terjokut tangan. Ada sudangan nani to. Ketawuro. Kamu tuh lihat. Mueltio. Bisa ito. Pasahat kami mueltio tuh. Pasatyo pameringan niya kako parang dia tadi perngulum buat bagaimana Tuhan. Ada satu lus berhak teman-teman Tuhan. Soalnya Tuhan ibu ribuan ko parang musalun na. Somot patio ni Ehoma. Yun na raho dalam ni pasok-pasok. Tidak ko nung mungkuha akari na yung rumor. Tidak ko rin nakamo parang. Kusap mo yun. Sige niya pero. Asa man ang children. Bigyan dito. Parang nasa ako rin.
Begitu, kalau si pasahatan ni amonmu, do inonmu, moro tuk sa wanita ulos na matula na pinasahat naon, because sakti mui, tidak kuno mo, sakti mu, mui ben nani muse, gabi saktu, tanahol si paradium nami. Dari noon, ikapakyam mo na sa mangiba, kasi morong-morong doon yung balik. Ayaw na mga marengge-rengge. Jadi, unang pahulit mo, kasi mo tinimonis ko, dahil ang tulus na matao ka na lang yun. Sa hakbang dakor niya ka mo para mo, dakor na lang. Aha. Pasatang naman. Kami naliyak ka mo ko. Tapi, yung mga pwede na inatarang mo. Moro na punabog. Moro na punabog. Kasi orang de. Bumusok. Jadi Sony mereka itu guru. Mana nama mula itu nama. Malau seri-seri ba. Mana nama itu. Jadi Rison pasado puma pasado nani mah ulus. Asalan tu beceng sama murito. Kata orang itu dah. Hindi ka pala pag-dito na. Di rumah kok di bau pasalongan. Di rumah kok di buang saya dapat kerja nak apa sama otak. Yan, ang tutulak tong ng bahay. Suka. Nakita na lang Sorry guys. Silap. Kumatu asa. Asa salah masuk sana. Dia mau pasangan. Anak-anak kecil jelas parang manipasahan ito bagaimana menjauh saha mahamuna oras dia lagi beda. Madudu.